Yes, reka nongere mbasuhuze mbahikaze mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Reka bashimire cyane kubana natwe muri aya makuru. Ni kuri Mugoroba wo kwa gatatu tariki 17 Kamena 2026 ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse n'ibiri kuvugwa mu karere. Reka tubirebere hamwe, hanyuma birumvikana ko mu Urasirazuba bwa Kongo urugamba rurakomeje, mu gihe ibiganiro byo kurebera hamwe uburyo intambara yahagarara nabyo bikomeje. Imontre mu Suisse hongeye mu by'ukuri kubaho gutumizwa kw'impande zihanganye mu Urasirazuba bwa Kongo. Guverinoma ya Kinshasa ndetse na M23 bongeye gutumirwa hariya mu Suisse ngo harebwe icyakorwa ngo amahoro agaruke mu Urasirazuba bwa Kongo. Hanyuma reka muri inkuru tuze kurebera hamwe uko biza kuba byifashe mu gihe M23 na Kinshasa byongeye gutumizwa mu Suisse. Ese hitezwe iki? Reka tukirebere hamwe tunibukiranya imwe mu myanzuro yafashwe mu biganiro biherutse ariko itarashyizwe mu bikorwa n'ingaruka bishobora kuza kugira ndetse n'icyo bishobora kuba bivuze cyangwa se n'uburyo bishobora kuza kugarukwaho mu biganiro bigomba kuba muri iki cyumweru. Hanyuma reka turebere hamwe mu by'ukuri ku rundi ruhande muri Kivu y'Amajyepfo urugamba rurakomeje. Ntibiherutse muri Uvira hongeye kumvikana icyitwa imirwano ikomeye ya Ramagasa hagati ya Fardc fatanyije n'ingabo z'u Burundi bahanganye na M23 muri teritwari ya Uvira. Ndaje mabwira ibyo ari byo. Hanyuma aturebera hamwe biravugwa neza ko mu Minembwe ishusho y'urugamba iri guhindagurika buri segonda. Ishusho y'urugamba rwa Minembwe rukomeje kuba Magasa kuva amasaha y'igitondo. Reka nje nyibabwireho 5 kuri 5. Reka rero muri amakuru tubive imuzini muzingo. Nongeye kuba ikaze. Reka kandi mbibutse ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa se abone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka duhere ku makuru ari kuvugwa mu rugamba rwabaye muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ubundi tujya tukomoza mu by'ukuri ku ishusho y'urugamba muri teritwari ya Fizi mu bice bya Minembwe. Imirwano ikomeye yongeye kubura mu biziba muri Bijombo, haravugwa ihangana rikomeye. Reka mbabwire uko ibintu byagenze muri Bijombo. Iyi Bijombo ubundi ni groupement iri muri teritwari ya Uvira. Aha rero ngo habaye imirwano ikomeye. Ni imirwano yongeye kubura muri aka gace kitwa ngo ni Biziba, ni ku ndondo ya Bijombo cyangwa se ku ndondo muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Mwibuke ko igice kinini cya Uvira kigenzurwa n'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi. Hanyuma bikavugwa neza ko n'urugamba Abarundi bakoreshejemo imbaraga zidasanzwe ndetse ngo baza gutakaza ubuzima ari benshi. Amakuru aturuka muri ako gace kavuga ko imirwano yatangiye nyuma y'uko ihuriro rya Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa baryo rigabye igitero mu gace ka Biziba, kamwe mu duce bivugwa ko kagenzurwa na MLDP turwaneho abaturage. Ndetse n'andi makuru aturuka ahabereye imirwano bavuga ko urugamba rwabaye ndetse rukomeye cyane, aho impande zombi zakoresheje intwaro zitandukanye mu guhatanira kugenzura ibirindiro by'ingenzi muri ako karere, ibyo birindiro bya Biziba. Nkuko amakuru yize wava muri ako gace bivuga, abasirikare ba Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa birumvikana abenshi ngo n'Abarundi baturutse ku misozi cyangwa se ku musozi wa Kirungwa. Ni umusozi uzwiho kuba ahantu h'ingenzi donc hagenzura cyangwa se hafasha uhagenzura kuba mu by'ukuri yaba afite inzira ihuza agace ka Ndondo ndetse n'umujyi neza Uvira. Uwo musozi ngo umusozi abawuzi bambwira ko ufite akamaro gakomeye mu bikorwa bya gisirikare kubera uburyo worohereza kugenzura ibice byinshi byo muri kiriya gice. Hanyuma ku rundi ruhande abari hafi yahabereye imirwano baravuga ko amasasu menshi n'urusaku rw'intwaro zikomeye byakomeje kumvikana amasaha y'igitondo. Ni ibintu byateye impungenge n'ubwoba abaturage batuye mu nkengero zaho. Birumvikana n'imirwano yaciye ibintu ndetse inangiza byinshi. Hari amakuru avuga ko bamwe mu baturage bahise bahunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bice bifatwa nk'aho bifite umutekano mwinshi. Hanyuma mu mashusho ndetse na video byashyizwe hanze cyangwa se byakwirakwijwe ku mbuga
nkoranyambaga ariko akaba atari amakuru cyangwa se atari amashusho aragenzurwa neza n'inzego zigenga. Haragaragara abarwanyi ndetse n'abasirikare bari mu bikorwa by'urugamba. Bamwe mu by'ukuri mu bayabonye baravuga ko hari ibice by'ihuriro rya AF23 ngo byasubijwe inyuma nyuma y'ihangana rikomeye. Ubutumwa twageshejweho kandi buvuye muri ako gace buragira buti habaye imirwano ikomeye cyane hagati y'impande zombi zihanganye, Fardc, Wazalendo, FDLR n'ingabo z'u Burundi bagaragaye basubira inyuma mu bice bimwe na bimwe nyuma y'urugamba rukomeye rwabereye mu Biziba. Biziba iyi ni agace kari ku ndondo muri groupement ya Bijombo, ni hafi gato ya Mitamba, kamaze igihe kavugwa cyane mu by'ukuri mu makimbirane n'imirwano ihanganishije impande zitandukanye zifite ibikorwa bya gisirikare muri teritwari ya Uvira. Ni teritwari igenzurwa na Fardc igihande kinini, kuko nk'ubu kuva mu mujyi wa Uvira ugaruka gato werekeza mu bice bya za Katogota, Fardc ni hagenzura. Hanyuma ubwo iyi nkuru yangeragaho nari nakiriye amakuru avuga ko urugamba rwari rukomeje, bityo ko abaguye ku rugamba ntago baratangazwa ndetse n'abakomeretse ntibaratangazwa. Gusa turaza kongera kugaruka kuri iyi nkuru mu makuru yacu ari imbere turebera hamwe ese byaje kuba birangira bite. Turaza kuba tubibabwiraho rwose, ntimujye kure. Hanyuma ishusho y'urugamba noneho rwa Minembwe ni ishusho iri guhindagurika umunota ku munota, reka nabyo tubive muzi. Mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi miremire ya Minembwe, aho abarwanyi batwirwaneho bafatanyije na AF23 barwaniye n'ihuriro ryigizwe n'ingabo za leta ya Congo Fardc, ingabo z'u Burundi, FDLR n'imitwe ya Wazalendo. Amakuru aturuka muri Kivu y'Epfo haremeza ko urugamba rukomeje kubisibaniro ku mpande zombi. N'imirwano iri kuba mu gihe ingabo za leta zikomeje gukoresha imbaraga zidasanzwe zirimo indege z'intambara za Sukhoi 25, drone z'intambara ndetse birumvikana n'ingabo kabuhariwe zoherejwe kuri uru rugamba. Hari 30 y'urugamba ngira ngo ntunga gatoki ntido ngiye, hanyuma n'uburyo ibipanze nuko. Amakuru ava mu Minembwe aragaragaza ko mu by'ukuri ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryatangije ibitero ku 30 y'ingenzi ngo rigamije gusatira no kwinjira muri Minembwe centre. Umurongo wa mbere ni umurongo uva Mikenke werekeza Gitavi. Aha niho hari kubera imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi batwirwaneho. Agace ka Gitavi na agace gafatwa nk'ingenzi cyane kuko karimo umusozi wa Gitavi ufite abafite amahirwe menshi yamufasha kugenzura Minembwe. Nubwo ihuriro rya Fardc na Wazalendo ryakomeje kugaba ibitero kuri uwo murongo, amakuru angaragariza ko twirwaneho igikomeje kuwugenzura mu buryo budasanzwe. Ku murongo wa kabiri ni umurongo wa Bidegu Kalingi. Ihuriro ry'ingabo za Kinshasa ryifashishije cyane imitwe y'ingabo kabuhariwe irimo na Hibu Special Force ndetse na Serpents Noir cyangwa se ubwo ndabivuga gute ni irindi tsinda nyine ry'abakomanda ba Fardc. Iyi mitwe mu by'ukuri yaje kugaba ibitero ariko inafashwa cyane hejuru mu kirere na drone z'intambara. Ku murongo w'urugamba rero wa kabiri niho hagaragaye cyane intambwe nto yatewe n'ingabo za leta, kuko ngo zashoboye kugera mu gace ka Ruhinamavi kamaze iminsi nako kabera imirwano yo gukomeza mu by'ukuri ngo ni imbere yo gukomeza berekeza ahitwa Ilundu. Ilundu nifatwa nk'agace k'ingenzi cyane kuko iri hafi ya Minembwe centre, ni ku ntera itarenze kilometero 10. Ku murongo wa gatatu wa Gakenke ibikorwa bya gisirikare bivugwa ko biyobowe cyane n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'abarwanyi ba FDLR. Intego yabo ngo ni ugusatira Minembwe banyuze mu misozi ya Sinayi ku ruzi rwa Rwiko, ahavugwa ko mu by'ukuri hakigenzurwa na twirwaneho ndetse na AFC M23. Muri bazo mutese kuki Minembwe ari ingenzi bayirasanira umunsi ukirunduga cya imyaka igashira indi gataha. Minembwe nimwe mu ngingo z'ingenzi z'umutekano muri Kivu y'Epfo. Mu by'ukuri kwigenzura byatanga inyungu za gisirikare n'iza politike ku ruhande rwose rwabigeraho. Birumvikana amakuru atugeraho cyangwa se aturuka muri ako gace avuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwihaye intego yo kuba bwisubije Minembwe mbere y'umunsi mukuru ubwigenge bwa Kongo. Ubu mu by'ukuri ubundi uyu munsi bakuye 30 Kamena, ubwo rero barashaka ko bawugira uyu munsi ugera Minembwe bari bo bayigenzura itari bo twirwaneho. Birumvikana.
hanyuma rero mu rwego rwo kwerekana insinzi ifite ubusobanuro bwa politiki n'igisirikare ku barwanya leta, barashaka gufata minembwe kugira ngo uwo munsi uzagere tariki 30 umunsi w'ubwigenge bwa Kongo nugera uzagere mu by'ukuri hari insinzi bigamba. Ku rundi ruhande twirwareho na AFC M23 ndetse nabo birumvikana barafatanyije. Biravugwa ko bakomeje kurinda minembwe mu buryo budasanzwe ndetse ngo kuyikomeza rwose bakayigenzura Fardc nibashe kuhabimura, byaba ari nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubushobozi bwabo bwo guhangana n'iri huriro ry'ingabo za leta zirimo Fardc, wazalendo, FDL n'ingabo z'u Burundi. Noneho wenda abaturage bo birumvikana ukubwije nuko bukeye ntibucya bataraye Rwantambi niko mpora mbabwira, ariko byibuze mu gihe impande zombi zikomeje guhangana abaturage nibo bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye, ariko byibuze baravuga bati M23 basi ni tsinde Fardc igenzura aka gace hanyuma abaritirindira umutekano. Ariko rero umuryango Mahoro Peace Association hari amakuru avuga ko hari amazu y'abaturage akomeje gutwikwa mu bice bya Gitavi mu gihe nyuma y'imirwano. Birumvikana ko bibabaje cyane. Umuryango MPA cyangwa se Mahoro Peace Association uherutse gutangaza ko hagati y'itariki 8 n'iya 11 abantu 30 bakomerekeye mu mirwano ikomeje kubera muri kiriya gice, mu gihe itumanaho naryo rikomeje guhungabana. Urugamba rukomeje kuba magasa muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Minembwe, kubera ko ntabwo bwire cyangwa ngo bucyatabayeho. Imirwano yabitabaye hakabaho ibitero bya drone za kamikaze nazo zigaba ibitero ku baturage. Nubwo ihuriro rya Kinshasa rikomeje gukoresha ubushobozi buri muri ndege, drone n'ingabo zidasanzwe, amakuru ava ku rugamba rwose aragaragaza ko kugeza ubu ritari kubasha rwose kwinjira muri Minembwe centre nk'uko ribyifuza. Ku rundi ruhande nubwo twirwanaho na AFC M23 bakomeje kwihagararaho ku mirongo myinshi y'urugamba, nabo bakomeje guhura n'igitutu gikomeye gituruka ku bitero biri kugabwa icyarimwe ku mpande zitandukanye. Ibi bituma urugamba rwa Minembwe rukomeza gukomera kuko nta ruhande rurabasha kubona insinzi isobanutse. Ni mu gihe abaturage bo bakomeje kwibasirwa n'ingaruka z'imirwano ikaze ikomeje guhanganisha impande zombi zihanganye. Yes, hanyuma ku rundi ruhande ibiganiro bigamije kurebera hamwe niki cyazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo byo rwose birakomeje. Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 byongeye gutumizwa mu biganiro bikomeye. Ni ibiganiro bigamije gushaka igisubizo kirambye ku ntambara imaze igihe mu burasirazuba bw'igihugu. Ni ibiganiro biri kubera mu Busuwisi kubera ikibazo cy'intambara yo muri Iran yagize ingaruka kuri Qatar nk'umuhuza. Nubwo impande zombi zongeye guhabwa ubutumire bwo kujya mu biganiro, byari byemejwe cyangwa se byanyuranyijweho mu biganiro biherutse kuba ku itariki byahereye tariki 13 Kamena bigeze kuri tariki 17. Ni ibiganiro byabaye iminsi 4, tariki 13 ndetse na 17 Mata. Ariko ntabwo byashyizwe mu bikorwa kuko byari byarasinywe, ariko ntibyashyizwe mu bikorwa nkuko byemeranyijweho. Ubwo rero leta ya Kongo yari yemereye abahuza ko itazongera kugaba ibitero bihitana abasivile, ariko mu by'ukuri kuri ubu mu bice bitandukanye igaba ibitero bya drone mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage kandi bikanatwara ubuzima bw'abasivile, abandi bagakomereka. Impande zombi zari zemeranyije agahenge no korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ariko mu gahenge mu by'ukuri nta kigeze gikorwa ku kijyanye n'agahenge, nta n'ikigeze gikorwa mu bijyanye n'amasezerano yose basinye, nta gahenge kigeze kabaho mu by'ukuri kuko ubutegetsi bwa Tshisekedi n'ingabo bifatanyije bwakomeje kugaba ibitero. Hari kandi ibijyanye no gufungura imfungwa nabyo bitakozwe n'ibindi bikubiye mu masezerano yashyizweho umukono. Yes, hanyuma ibyitezwe ni ukurebera hamwe n'iki cyatumye aya masezerano adashyirwa mu bikorwa. Amasezerano yasinywe, muribuka ko nari nababwiye ko hari ingingo irebana n'ibijyanye na IGVM cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism, n'itsinda rishinzwe kugenzura mu by'ukuri imipaka. Icyo gihe M23 yari ifitemo intumwa yagombaga kuba, byari byanzuye ko igomba kuba ifitemo abasirikare mu itsinda rya IGVM ndetse na Fardc. Ubwo rero mu bijyanye n'ibyari byemeranyijweho imontre mu Busuwisi, ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiyemeje ku mugaragaro ko mu gihe kitarenze iminsi 10
buzarekura imfungwa za M23 ndetse n'abasivile bose bafashwe bugwate mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagashyirwa mu mutwe wabo. Kugeza ku wa kabiri tariki 28 Mata cyo gihe mu by'ukuri nyuma y'iyo nama cyangwa se ibyo biganiro byari byahereye tariki 10 tariki 13 byaragiye tariki 27 ariko byaratangiye tariki 13 Mata. Iyo minsi yose uko ari 10 kuva tariki 13 kugeza 17 nibwo ibiganiro byabaga kugeza kuri 18 ye 17 ariko bahanye iminsi 10 kugira ngo izo mfungwa zibe zatanzwe, agahenge kabayeho bagahanye ndetse n'ibindi byinshi byubahirijwe, ariko icyo gihe nta kigeze kigira gute gishyirwa mu bikorwa. Kugeza ku munsi wa kabiri tariki 28 iyo minsi yose yari inzirangira nta mfungwa nimwe irekuwe. Uku kwanga ku mugaragaro kubahiriza ibyo impande zombi zakizeho umukono kugafatwa nk'agasuzuguro ku bafatanyabikorwa mpuzamahanga, kandi bikaba ikimenyetso cy'imyitwarire ya politike irangwa n'uburyarya. Ni mu gihe LE17 yari ikomeje kurekura ibihumbi by'imfungwa kugira ngo zoherezwe Kinshasa, ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bwakomeje mu by'ukuri gusenya ku bushake inzira y'amahoro n'ubutabera. M23 yakomeje kwibutsa kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo nkana inzira y'intambara no guhitamo igisubizo cy'amahoro. Ko tariki 27 Mata nubwo byari iminsi mu by'ukuri abantu benshi biteze ko yasiga impinduka hakaba hagahenge nkuko babisinyiye, murumva ko haburaga umunsi umwe gusa iminsi 10 bari bihaye igere. Icyo gihe ukuntu byagenze, humvikanye ibitero by'ingabo za Kongo zagabye icyarimwe zikoresheje drone zaturutse mu bice bitandukanye, ni drone za kamikazi mu duce cyane cyane twa Kalingi, Bidegu ndetse na Gakenke, byakomerekeje abasivile benshi ndetse byangiza cyane n'inzu n'imitungo y'abaturage. N'aka kanya rero mu by'ukuri mu bice bya Kivu y'Amajyepfo byakomeje kugenda bikomera cyane, cyangwa se intambara akomeje kugenda irushaho gufata indi ntera hagati y'impande zombi. N'ubu rugamba rurakomeje muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari nka Masisi ndetse na Kivu y'Amajyepfo muri teritwari nka Uvira ndetse na Fizi. Hanyuma reka noneho dukomoze ku mpinduka zakozwe na Perezida Kagame tugana no ku musozo. Perezida Paul Kagame akaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda kuri wa 3 tariki 17 Kamena yashyizeho Brigadier General Politike Karuretwa ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Politike Karuretwa yasimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga uherutse gutorerwa inshingano nshya yo kuyobora umutwe w'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye. Rwivanga yatangiye izo nshingano muri Gicurasi 2026 asimbuye Brigadier General Paul Kahuriya Njema wo muri Kenya wari urangije manda ye y'imyaka 3. Brigadier General Karuretwa yarasanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda, ni inshingano azakomeza gufatanya no kuvugira ingabo z'u Rwanda. Karuretwa yinjiye mu gisirikare muri 1992 akaba yarize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda i Huye mbere yo gukomereza amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri The Fletcher School of Law and Dipolomasi, aho yakuye impamyabumenyi za Masters mu bijyanye n'umubano mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga. Mu rugendo rwe rwa gisirikare yakoze inshingano zitandukanye zirimo kuba umusirikare mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu, kuyobora diviziyo ya 2 y'ingabo z'u Rwanda, kuba umujyanama wa perezida mu bya gisirikare n'umutekano hagati ya 2011 na 2016 no kuba perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Yabaye kandi umunyamabanga wihariye wa perezida wa Repubulika kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2021.
hanyuma tugana ku musozo nkibabwira ku makuru afite ahahuriye na RDF Rwanda Defense Force cyangwa se ingabo z'u Rwanda. Ku munsi w'ejo nibwo intumwa z'u Rwanda intumwa z'ingabo z'u Rwanda ziyobowe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi ziri mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 5 i Paris mu Faransa, aho ziri kwitabira imurika bikorwa mpuzamahanga mu bya gisirikare n'umutekano rya Aerostory 2026. Aerostory 2026 yatangiye kuwa mbere ushize ejo ritariki 15 itangirira i Paris rero niryo murika bikorwa rinini ku rwego rw'isi ryibanda ku rwego rw'ingabo zirwanira ku butaka n'izirwanira mu kirere, rikora nk'urubuga rw'ingenzi ruhuza abayobozi b'ingabo, abahagarariye inganda zikora ibikoresho bya gisirikare n'abafatanyabikorwa baturuka hirya no hino ku isi, bagasangira ubunararibonye mu by'ukuri, bakagirana ibiganiro ndetse bakanarebera hamwe uburyo bwo kurushaho guteza imbere ubufatanye hagati y'ingabo z'ibihugu bitandukanye. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki 17 Kamena 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibako Media TV. Turakomeza kubana.